پێشمەرگی ڕۆژاوای کوردستانی بەشێکن ji hêza leşkerî a Enkesî. Ev yek ji biryarên herî balkêş bûn di dawiya civîna Enkesê de a ku di rojan li Qamişlo berdewam kir û yekem car li dar dikeve piştî kongerê wê sêyem. Îro ew hêza leşkerî a Rojavayê Kurdistan beşek ji hêza Encumena Niştimanî Kurdiyê û bangek jî me ban kir got ew beşaya di hundirê tefahim û danûstandinê de bi ê meعنî herêmê de derbas bin berevaniyê bikin vê qonaxa awarte dilkêleka va birayê de ji ber aniyê şer firebûnê hêzek tenê nema kar wê berevaniyê bike ew îro bi zelalî bi nav bû got beşek ji hêza Encumena Niştimanî Kurdiyê. Ji mijarên serekayê roja yekê ji civîna Enkesê gengeşekirina rewşa herêmên Kurdî û çawaniya gihiştina alîkariyê bo hindek deverên mîna Kûbanî û Hesekê her wiha pesendkirina belgeya siyasî û programa sereka a karê Enkesê. سێ نقطەی ئەساسی هەبوون ئێگام لەسەر سەکردین یەکژێ علاقەتە ئەنجومەنێ و تەفدەمێ و قۆناغاگە ئیرۆ پەیمانە دهۆکێ کەتیێ دێ ئەو ڕەنگێکی فرە هات نێقاشکردن داوا شەراکەتێک دێ ڤیواری دێ دوارێ سیاسی دێ دوارێ عەسکەری دێ تەفدەمێ تێکردن ژڤی منتەلەقی ژێ ئێمە وەک ئەنجومەنە نیشتیمانی هەگە تەفدەم وان خالا پێک بینێ ئەم وەک ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی ئەم حازرن پێر دانوستاندنێ بکەن و لێڤەگەرە سیاسی ژنڤ دێ ئەحیا بکەن. Di roja di duan de û piştî gohinek komît hatin destnîşankirin di nav wan de komîta malbata şehîda civîna Enkesê şêweyê têkiliyan bi tevdemê re û koalîsyona Sûrî Arêkber re zelal kirin. نسبة ائتلاف ما قوتي يعني كوميتا كما تشكيل بكن جاء أماني أو كوميت هر بائتلاف روني هيئة سياسية ائتلاف رويروني وأما بوار قفتوجو بكن جارد من تكز بكن سروي وثيقات أورتاما واند وقال لك تشل سر ماسيها بند أورتاما واند سر وضعي فيفان هرمي ما يكردي جو إيرود بن قفا بان جروبات هندراو دن داعش واند سر مسائل آلي كاري إغاثة أمكار بن سر مسألة سينور سر خندواني ما يجو خندناوان قال لك أني في جوماي Li dawî civîna Enkesê endamê komîta têkiliyên derve helbijartin û tê zanîn ku îro pêncê êvarî hate destnîşankirin da ku emaneta giştî a Enkesê civîna xwe yekem li dar bixe. Cano Şakir, Orient News, Qamişlo.